MCO wondi abotho kuchi Central Ndanglas Muthero no we mukaririte wa kamiti yo gima ndene ya bunge ya county Emero narutite mukana kiri arigitani baraba kuboithia camp cio gimba bumwire maturene. MCO yo ari wabo baingi ne bakuma cibitari ite kumenyeka naba kuboithia camp yo theri na riu ba kwerekeria kiri cibitari ciantu kiumbe mutugikare ana tetoi ndiko camps ingi cikuthithwa maturene jetu ndiromba antu betu rira bakona ini medical camp iba make sure ba kuona baruge ya authority kana kwa ba ukanyaka kuthia those medical camps no ndituonete mantu ja maingi ja kiapen turene cietu na antu betu betumirwa abo thuku especially ukurukira these insurance covers ira benacho cha NHIF cards mbere ya chiari betu ibateki very cautious about these things nikenda batikeja gutumirwa bui kana kuthukangia ugima bwao bwa mwiri. Department health kana health sector ya Meru County twithirwe twi serious about these things nikenda antu betu batikeje gutumirwa bui chora tukiona kanyumene au twithirwe tukiona these medical camps bena baruga iri baterie nikenda bomba kwithwa bakiundumia antu betu na tumenya swa CIBITARI iri kuba kwithwa baumite nikenda batikeje gutumira antu betu buthuku mingwete complaints nyingi mono bara yuko bakaikua different hospitals sijui Embu sijui Mwea sijui Nairobi lakini tutoma kumeana ate achiari babetu boyuko bakaikua naria ndo antu bara batene nya baruga cha kuitwa chien bena pentule ne chietu bomba kundumia antu babetu. So it is a very serious thing bere antu ba antura chietu nene Meru County itwethwe twitega swa imbio yongo tukuthithia iba bongo twite kuona antu babe authorized bena baruga injega chio tundumia tutikeje kuithuki kuona mantu ja mathuku ja miri yetu tuja ku blame antu bange lakini tutekuimenyera twingwa. So achiari betu very cautious about these things. Twaritina authorities ira chieja na rutha rwa kuthithia these medical camps na mbuge kiri baraba bakweja kuthithia camps iji batina rutha rwa gwitikirwa nturene ichietu ibamenye itubategete na uria ukagwatikana kayukirwa itagaria ria sheria nikenda bomba kwithwa begwatwa na bomba kuthitangwa nonto antu baba ingi baumiete gukurukira camps iba kureta nturene chietu tuimbonete complain nyingi chiari betu nturene bakiuga ora baretire bathirwa surgery bathirwa mantu ja maingi lakini finally bamwe batikubua bakethwa begwata serious damages ira chio bachumbura mono for the rest of your life yomba guchumbura mono lakini atwithwe twimenya imbio tuguthithia nya twingwa tuli akariba Meru gavana wetu na tukaritie bwega kiri ugima wa mwiri na bando itwenderete kuona different development gukurukira the health sector uria mami wetu kana county governor wetu ombite kwithirwa akimenyera ugima wa mwiri buge that sector is very serious thing, very serious sector ire kumbira kwithirwa itikira kia antu betu ba Meru.